Pini class class 6 chapter 7 question number 2 subtract the following question number A 2 by 3 minus 1 by 6 number B 7 by 8 minus 1 by 3 number C 8 5 upon 9 minus 4. Let's see question number 1 abang kene kita tang video long nili pan yellow non abang ke question number 2 subtract abang si pini ke cari ponlona kasi nang litung 1 abang lang lelang lote nili laso video long description long pdf po link kasi nang litung lang dam ignore non abang ke question number 2 bang le cari ponlona si number A bang ke pila 2 minus 3 1 2 by 3 minus 1 by 6 deh lasan putih la punang ho first itum la 6 pen 3 bang pila LCM claim non LCM claim moi kan po la kini te LCM claim putih kini putih suppose example 3 pen 6 LCM putih kosan po ho suppose itum 3 pen claim mang le deke ini minah deh odd number minah 3 1 ya 3 3 2 ya 6 deh again pilong ke dan last ke 2 kop 2 chalo deh 1 tang ji po la ka 1 deh 2 1 ya 2 see 3 2 ya 6 6 1 6 6 deh kana answer kan 6 LCM answer itu pilong kana 6 lalu pro test the 3 test 6 kan time silong nang ji 3 2 r 6 deh 3 2 r 6 3 2 r 6 atak anu dolang ke numerator ke 2 numerator 2 minus 6 kudaran ke 6 1 r 6 deh tetang ke 6 1 r ke 6 lo 6 ke la attack andala 1 deh into 1 numerator ke tang ke next abang ke la pubang po la tu multiply non ho 2 2 r 4 minus ke la minus so minus bang jikon deh 1 1 r 1 deh lalu peleten ke la numerator abang ke dak 6 bang jikon deh denominator bang ke tangke lalu pelete denominator 6 bang jadi pola atau minus 4 minus 1 kana 3 deh nah lasi question number A bang ke jut elo non ken te question number B deh next bang ke temperature liji ke non ke question number B kosan si chal nahi man lidam ako dami paklang pon po ho nama tang kali lah sebab pakai tak kacau mana ha sedang ande next ke question number B bang ke question number B ke 7 by 8 minus 1 by 3 deh latum LCM kalian mohon denominator atum LCM kalian mau kan po LCM ke lagi kan se dam po ha suppose 20 LCM kan dengan apa ha 3 pen 8 lah lagi LCM dam tem tadi odd number lagi kene even pen odd bina sila la pulte atau kan pa 3 atau time kita na 3 8 jakan 24 deh 24 3 lena 24 dot 8 lena 24 dot 4 deh Nasi 8 kan time kan 24 kali lot 3 time 8 3 24 into thak mangga 7 minus 3 bang kan time 24 po andang te 3 7 3 8 ya 24 into 1 deh lalu pulsa next bang ke la pem into 3 7 r kan lo 3 7 r 21 mangga minus 8 1 r 8 deh denominator 24 lalu pulsa next bang ke 21 minus 8 kan po 11 sampai 8 9 10 11 3 oke dah ke 1 13 deh 13 kanan ke laki ho 24 deh 24 lalu putih 13 by kana 24 deh lalu putih laki ansar deh 13 deh terus nomor 10 deh Kalau tadi, and then next abang ke itu nama mang kopilo next lang naman propilo number C. Hindi.
number C. Number C yang mana ha? Tang betul next ke number C. Number C bang ke tu dak ke ha number C ke 8 so bracket 5 9 minus 4. Lalu prote lalu mix fraction kan kok body. Lalu mix fraction plan berkan kan poho. 8 9 jakan lah. 8 9 72. D 72 plus 5 betul. 72 73 74 75 76 77. D 77 upon 9 minus 4. D betul lah tumpila LCM claim maho. Dah ke 1 dulu belum sana hadi. 1 ke LCM ke pilo 9 ke 9 de por 9 ke kontan pencil 9 ke po 1 into 77 yang telah minus dah ke 1 lah 1 ke atas 9 pen di 9 1 9 ar 9 di masih into attack numerator lah 4 oh di lalu plate next kalau tu multiply now 7 1 are 77 minus 9 4 akan lah 36 deh 9 4 36 mungkin denominator kan 9 tangke latu mabang ke latu minus akan poho 1 deh nah 7 apa sampai ke 1 kita akan dalam 7 apa 3 sampai ke 4 deh oke denominator ke 9 deh nah answer ke deh nasi lesson lah nasi next abang ke equation number 3 bang sethan po dak dolang dak D dak pini A B C D E F the next one than ponji let's say ako mo nang lamben bommo nang tumjong si ke pini ke kini doram polote ako hala mo comment nang pinon an no polote nang tum panel clear penang thang pon thupo la penako nang tum ko bilo ke chalian sening hang lang polote next ni pipon bom pola so video na tum humri dang ver la polote nang tum si mana lang long ver po nang tum arni bang sini le pipon ji la si arni bang sini le pipon je posi nang tum ni channel long humri dang ver polote nang tum thepon long ver po class 6 ma nang tum comment na feeling si han man po comment su comment na piman than mon pon ji class 6 class 7 class 8 class 9 an ni than pon ji la si nang tum la so video long nana tum comment long sino kasi lapan le pinike inton na